والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obboleeyyan kiyya ka islaamaa baga nagayaan nu eedan nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu, haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu, addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu, addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu, umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi nu haa kanu, dhukkubsataa keenya rabbi nu haa fayyisu, yoo nu keessa jiraatan rabbi isaan haa fayyisu, yoo haakima jiraatan gara mana isaaniitti deebisee rabbi nu haa gammachiisu. obboleeyyan keenya biyya hidhaa mana hidhaa keessa warra jiru cufaatu rabbiin hidharraa baasee rabbi nu haa gammachiisu. keessaawuu warra suudii jiru san rabbiin mana hidhaatirraa baasee rabbi nu haa gammachiisu. ramadaana soommanne rabbi nurraa haa qeebalu, qiyyaama achi keessatti dhaabbanne rabbi nurraa haa qeebalu, quraana achi keessatti qaraane rabbi nurraa haa qeebalu. daragaan teenya gaariin marti guyyaa qiyaamaa warra ragaa nuu baaturraa rabbi nu haa taasisu. ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kennu. warra diina islaamaatiin dhaabbatu rabbi nu haa godhu, warra diina islaamaatiin taa'u rabbi nu haa godhu, warra diina islaamaatiin ciisu rabbi nu haa godhu. akkas jechaati obboleeyyan kiyya ka islaamaa khutubaan teenya ta'arraan tanaa mata dureen isiidha. dalagaa gaarii irratti dawwamuun yookaan dalagaa gaarii irratti turuun mallattoo mu'mintootaati. dalagaa gaarii irra turuun mallattoo mu'mintootaati. tajettu san irratti deemti. ta duraa obboleeyyan kiyya ceemmaan nama qabu yookaan of hifachuu ammallee daragaa gaariirraa garagalu tajetu tana wajjilan. amma ji'ini ramadaanaa hammam takkatti dhufe duruun inni deeme arraan tana ji'ini shawwaalaa guyyaa shani akkunumatti deemti gaa guyyaan tun obboleeyyan kiyya. umriin teenyaas akkunumatti deemti. ji'ini ramadaanaa bahe namni keessatti milkaawe namni keessatti kasaare. yaa dhiiroo eenyu kanu keessaa milkaawee isaan dheeyinee aboo obboleesoo baga rabbi si gammachiise, rabbiin baga si milkeesse eenyuu ni jenna. kanu keessaa kasaaree isaan yaa obboleesoo rabbi sabrii si haa kennugaa jajjabaadhu eenyuu ni jenna. obboleeyyan kiyya namni beeku ni jira warra achi keessatti milkaawee rabbi nu haa taasisugaa. kutee jira jaalowwan kiyya ka islaamaa masgiidii addunyaa keessa jirtu guutuun ammaan tana nama gaddisiisti. halkanuma duraasan boru iidaa yeroo ja'an masgiidi qullate nama rabbiin rahmata godheef isuma qofaatuutu jiraachisu jira. keessaawuu salaanni subii amataa gadaa rabbumatti himachaa oolti. mee eessa jira ummatii muwahidoonni warri rabbi tokkichoomsisan eessa jira? hin jiran obboleeyyan kiyya. illaa man rahima rabbuk nama rabbiin jalla takka yoo salaatuu ture obboleeyyan kiyya namni muuminaa sagalitti deebisan, torbatti deebisan, shanitti deebisan. isinirraa haa gabaabsu. yoo xiqqaatte raka'aa takkatti deebisa malee guututti salaatul leeyli numan hadiyyoomsine. salaata fardiifaa maal jettaan dhiisuun hin taatu. salaata fardii dhiisuun ni taati abadan. salaata halkanii yoo taate takkat deebisuu waan jirtu. تنا رسولات جيني بيتني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. عليكم أبدا إسنرت هاجرات من الأعمال دلقوان الرا قبدا ما تطيقون وانمدن ديسن قبدا ننجي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله لا يمل. الله جل جلاله هنهفتو مال هنهفني هجي تكيرو إسن دليدن من دا إسني قبلو هنهفتو حتى تملو هم إسن هجي سن هفتني لكفتنتي الله جل جلاله وان نتي وجنف نو قبلو هنهفتو. وإن أحب الأعمال إلى الله الرجال تمتون هجواني كما الله هاتتي أدومه تأبان قبتي تأبان إسيسان الرتوري وإن قل يوتك أتل. الله جل جلاله
نمجي رمضان صلاة وتري إسا كدتك صلاة إيغسي إيسر أمتا غدا نموما ركعاتك صلاة جالتا جاء رمضان تيفي جاء برا والجنا قبي والدرغمسي ستي هنجرو جالو وانكي كإسلاما جئني رمضان صدركا قبو نمني لما آكل كته إرتي ولندبو وان أدى تيتو أچ كيسا جير كيسا وان قدى سديتو كيسا جير جاء رمضان كيسا تي شيطاني هدا جير شفتولين شيطانا متجبين هدا جيران هلولين جنتا سديتنو بنا هلولين إبدا ترمنو والإياذ بالله شوفا والنسدين تن جاءتكو كيسا تيو أرغمت نمني يو مرنو قباتي كايو إسا قدته وان أجائبا كيسا تي حجتو أبوليين كي كإسلاما قياما قرآن وردين إسا ندبلت غرو رمضان نبانا نمد أبو يوتاتي أما تاغدا غروبا جوزة تكقرأو الرجالة جاء رمضان كيسا قيتي نما جوزة كرن قرأو الرجالة وإن قل جئبر هاتك أتولد حديث برا حديث إمام مسلم سيسا كيسا تبدي رحمة الله عليه رحمة واسعة حديث نكونيس جيفت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركوب أفتو وان أدى تفتو وتري إسا بكمتو تركا كرتك جيسسن يو هربي إسان كوتي يو كانوا يو إسا ركوبه غنم إساتي كدلما صلاة تور دلغا إسا سنرتي صلوات الله وسلامه عليه دومو جچون أكنا جچون نتيس يو ركعات ربك صلاة نتاتي يو هربي ننكوتي يو كايو ندكوبه غنم إسا كاني ركعة سدي صلاة قم مالي في غياتو كوكيستي وتري لما هنتاتوغا وتري واجباتي تجرى سن صلاة مغرباتي أبولي ينكي تنافي ركعة كرتك يو صلاة كرة لما صلاة تربة يو صلاة سدي صلاة سدي يو صلاة أفر صلاة تري بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم نمني مؤمناتيس حالي إسا أكا نمالي جاء رمضاناتي تبهي جئ صلاة إسا هلكسو واجه إن شاء الله جمعة دفون إسنيم جاء رمضانا كيسا ونك أباچو تري واجهك أباچو تري وني جهان قدوان إسا صلاة الجماعة أباچو تري إري كنما غمچيسو سنة ولين أباچو تري تلمدا مالك أباچو تري قرآنك أباچو تري تصدفا ذكريك أباچو تري نموتو أبليين كيا جاء رمضانا كيسا ذاكرة تري أبا تسبين جو أبا وانسان سألك كويتو جرامي سنين جو أبا هركان جو نموتو ذاكرة تري جاء رمضان كيسا قيام الليل أباچو تري وأفر سنيمي جاء رمضان كيسا أرجا تري نشوفاتو أبليين كيا مسكينة نياچيسو فرسيسو تري جاء رمضان كيسا توبة أباچو تري ورّا توبة إسانيك إبلمتي في رب نواتايس دلغات نشوفا يو جيني رمضان باتي نديسا نمني مسلمة لا ورب الكعبة أبدا دلغان غارين firii qabdi obboleeyyan kiyya haasawni lammadaa keenya tana firii babbareedduu qabdi firii san keessaa dura dalagaa gaarii amman tana jahan tanaa fi tahaftee'u yeroo namni hojjetu firii nuu kannituutu jira firii san keessaa irra guddoon isii maali ni beeytanii qalbii namaatitti namaa qulqulleessiti warra qalbiin isaanii qulqulleeyteef irraa rabbiin waa ta'isu dhukkuba qalbii dhukkuba qaamaatii fi dhukkuba ayiliitirraa rabbiin nu haa fayyisu akka abii hureyraan je radiyallahu an qalbiin tun mootiidhaa je qaamni kun ammoo poolisiidhaa je yoo mootiin tolte qaamni guutuun tolee jira yoo mootiin bade qaamni guutuun badee jira tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama في المتفق عليه من حديث نعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما وفيه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا ندغيا قامك نكيسا كتا تكاتو جرا يرو إسين سنتولت قامني قوتون قتل إسين تو ونيت تولتو توباني تولتي إناباني تولتي ربي فأججموداني تولتي قامني قوتون قتل يو إسين بد أمو والإياذ بالله قامني قوتون كبدو إسين وني بدون كفري شركي في نفاق آني بدي وان سدين همتو تنرى ربي النها يقول ألا ندغيا إسين تن قلبي دان جاء صلوات الله وسلامه عليه قلبي نما تولون جالو وانكي يك إسلاما وان خيري غاري جاء امتمرا
akka hojjettu nama gooti isiin bannaan dhumte faayidaa hin qabu namni ka itti rakkachuu qabu isii tana allaamatu ibnul qayyim طيب الله ذرا مالجي دلغان تينيا الله برت جل جلاله كوالجالتو غسوان اسيتي في هدوم من اسيتي نيمتي هجوان تينيا الله برت جل جلاله كوالجالتو غسوان هجيتي في هدوم من هجينو تهجنو نيمتي قوما كيسا وان قبنوني والجالتي قوما تينيا كيسا مال تجرا الرهدون علمنا ما دلغا غاري ني هجتا يرو هجتو أمو هوايا دافي هجت يوكانو شهوة خفيات تجل جرا دعواني قدا بكمو دافي قدا دعواني قدا الله اتنياتون يرو بكمي أستاذته أمنا ما تامي أستاذ جاني تدي الله مسكين أفكار نجانين بيته مالك مسكين أفكار نو تدي تدي مالك سنچل قدا هوايا دا ملي هدومينا دلقاتي ميت أسكيسا مالك أبدا أكر رسول الله صلوات الله وسلام عليه التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا مدور أفتشوني متي حديث رجان حاسو في متي أجلكم الله بكتون طلان آمني قوتون طلي ورق قلبين إساني طلتي في الله ربنا واتايس تا اتركتشوك أمنتنا تنلا الرسول لك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله أكرم من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم رواية إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم الله جل جلاله غرا سورة وان كيسني غرا بفا كيسني هلالو أمس غما هروان كيسني هلالو أتنا مديمة غرايتا ديرا غبابا تنا أنا في أتيتو اتركت ملي الله جل جلاله إسانين غيني غما هوري كيتي أبلو دبي نغدا چاينا نغدا تجارة مني إسا كانا چوفا إسانين غيني غرو بكتنا إرهدون نما غرب فك إسانيتي هركتو يروجان مسجد وچو أوليوتين كوت تجچو متي مسجد يرودو وچو بريدو أجائبا كاويا غردو هاتيرا شواكدو تولچدو كوت جتك أنا كجي أنامت إمام الألباني جي قدس الله روحه إرهدون نما مالف الله جل جلاله بفكيسني في وريكيسنيتي هلالو جنانيني أكون متي كوتا كجي لا يرو مسجد رو خذوا زينتكم عند كل مسجد فايد وريدو كوت جچو غرو غما سورات سنيتي في غما وريكيسني هلالو غرو أكنها جن مليجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم الله جل جلاله نلالا gama qalbawwan teessaniitii fi gama hojoowwan teessanii ilaala guyyaa qalbiin teenya obboleeyyan kiyya sodaa isaatiin guutamte jalla jalaalu jaalala isaatiin guutamte isarraa qaanfachuudhaan guyyaa guutamte ilmi namaa cufaatu akkasirraa qaanfatu si godhu Allahan jalla jalaalu ta itti rakkachuu qabnu isii tana isiin tun tollaan automatically by default dalagaan cufaatu nuuf ilaaffat wallahi alladhi la ilaha ghayru ji'ini ramadaana bee warra jaartii isaa ta waliin jennu sani jiraami qashti quyusummee dumbulloo san jalaa ka'ee nama leeylii dhaabbatu jira dantaaf ji'ini ramadaanaa bahan sinja qur'aanni isaati sanuma ji'a ramadaanaatiitu bee malee shuwwaalaa jira bar jahan isaa sommana 13 14 15 isniinaa fi kamisa zulhijjaa yeroo dhufte sagalan isii cal godha jaalawwan kiyya ka islaama ji'a ramadaanaatiitu deeme malee sommanni wahi deeme salaati sunnaa wahi deeme sadaqaa kannachuu wahi dhabamte obboleeyyan kiyya na waliin jirtanii muu bakka biraa jirtan dhugatti aya guta kasallu ala nabi mee ammaa sin qorqodinii takkati deebisiga maaliin beeka maali uumatti naasoo jiraan ibsee bara qalbii namaa qulqulleessitii ta dura dalagaa gaarii irratti hojjemu irratti dawwamuun eegasii khayriin namaa fi laaffata تلمدا أبوليان كيا وتقدس أسماؤه سبحانه وتعالى إسات السجالة سنجي جالكو كإسلاما تناس أنامي تبر أنكيشة كيرا وننسي كان ننجرور إسمات جل جلال ربي حديث القدسي إمام البخاري أوديس سيساك ستي رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه آله وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب نما جالل لك ينرى ميدجي
jechaan ta'u hujiidhaan ta'u ashmuriidhaan ta'u nama jaalallee kiyya narraa miidhe an isa beeysiseetiin jira mal lola isa beeysiseetiin jira je Allahan jalla jalaalu ka isatti dhihaataniin fardoowwan inni nurra kaaye saniini gama isaa dhihaatan ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أنو تلا المحل شاهدين قبر تجيا واهندي موجئبر نتدي هاتشرة بالنوافل سنة دلقودان دلقيه حتى أحبه hammaan isa jaaladhutti je ammallee du'aan isin god warra Allahan isin jaalate sanirraa rabbi isin haa ta'isu yeroo isa jaalate oo kuntu sama'uhu alladhii yasma'u bihi dhagayaa isaatiin tahaji dhagayaa sanuu ka inni itti dhagayu argaa isaatiin isaaf tahaji argaa saniin ka agaru harka isaatiin isaaf tahaji harka saniinuu ka waa qabatu miila isaatiin isaaf tahaji bakka gaarii malee itti hin deemtu yoo waa na kadhate isaafin kannaaje kadhaate sammara rabbiin isiniif haa qeebalu dhageessanii hadiisa bareedaa kan Allahan jalla jalaalu dalagaa gaarii irratti yoo nuti irratti dawwamne sababaa itti nu jaalatu obboleeyyan kiyya inni si jaalannaan dhumee bar inni si jaalannaan tabni dhumee bar walaa jannata keessatti gaafa takka masgiida tokko dhaqeeti waa'ee jannataa itti haasawee achi keessa huural eenii haasaweef dardarri kun cufaatu yajeeboo mirqaanii bar meeqa argattaniin ja'a tokkofaa bakka biratti nime na dhagee dhibbaa harkanna jee aboo dhibba ni dandeessaa jennaan humna nama dhibbaa rabbiin haa kannawee guyyaa sana wallaahi tunis isin hin rakkisin fooqii san laggootiin san cufa laalaa jaalala isaatii caala waridwaanun min allaahi akbar inni si jaalannaan dhumee bar fuula isaa daawwannaan huural eeynii dhibbaa miti miliyoona dhibba yoo argatte maal sii godha obboleesso warra fuula isaatiin qanan awsan rabbiin waa ta'isu Allahatu jalla jalaalu itti nu jaalata tasadaffaa maal nu goote ni beeytanii hojiin gaariin rakkoo fi cinqii keessaa nama baasti sababa namaa taati yoo nuti dalagaa gaarii amman tana gabaabsinee ta walii himne tana irratti salaata dhikrii salaatul leeyli tola namaa oolu tawba waan akkana irratti yoo dawwamne cinqii keessa guyyaa seenne cinqii san keessaa bahuudhaaf sababa nuu taate tanaas kajee رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وعبد بن حميد في المنتخب والطبراني في الكبير وصححه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة احفظ الله يحفظك الله كان تكفدو الله نس جل جلاله ستكسا الله ونتكسن توحيد ساتي نبيك شركي دايسوني وان إني قد سنجي قوتو جالالاتي في قوتو تكينيا قدون وان إني لكي سننجي قوتو جالالاتي في قوتو تكينيا لكي سوني إسا تكفن وسنا إني هندبرنا ننجي دبرو دبوني إسا تكفن فرائض إسا غغيسوني إسا تكفن نوبولي ينكي يحفظك الله نسي تكسا وان هم تشوف الراسي إيجو احفظ الله أما الله كان تكفن تجده أمامك فلدره كيتي إسا أغرتا غيا ركته سكينا جرا تعرف إلى الله في الرخاء تعرف برمي إلى الله جمع الله هاتتي في الرخاء بلو كيسا أتي بلو كيسا جرو الله ولين برمي جي رسول صلى الله عليه وآله وسلم إباداني برمنا جمع الله وان إني قدا ننجي قدوداني برم يعرفك في الشدة الله نس جل جلاله سيبك تنكي كيستي غيا تنكي كيسا سنتي يا ربي نادر مردو غيا جتن سيفي درمتا هقومك وجلال قصة نبي يونس عليه السلام غار بحر كيسا دربمي dukkana san keessatti garaa qurxummii san keessatti maal jee isa kadhate obboleeyyan kay nu cufaa beekaami fanaadaa fi dhulumaat allaa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin jee hiyyaan manneeni fastajabnaa lahu wanajjaynaahu min al-gham wakadhalika nunji al-mu'miniin isa qofaa mitiiti
mu'min tocha cufaatu najaa baasnaa jee mu'mina dhugaa san rabbi nu haa taasisu guyyaa rakkoo keessa seenne obboleeyyan kiyya harka keenya ol qabnee yaa rabbi rakkoo tana keessaa na baas yaa rabbi cinqii tana keessaa na baas rakkadheetin jira naa dirmad yaa daamuraada kiyya naa guuti guyyaa jenneen allahan jalla jalaalu waan tana cufaatu obboleeyyan kiyya ka islaamaa nuuf godhu ta afuraffa dalagaa gaarii irratti dawwamuun sababa maaliiti ni beeytanii خاتمان نماتي تو تولا ور خاتمان إساني تولتر ربنا واتايس جيتش مايي كينيا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا واقول ورن الرادو أمو شوف إساني تيفو ربي رحمة إساني فاقول قبر إساني شفه جنة إساني فاقول دلغا غاري رتي دومون خاتمان نماتي تو اتتولا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إسانوان نكيست ججباتا والله karoolee keenya isaan qaceelchinaa jee bar karaa takkaa miti bar karoolee jam'u sabiilii mi subulanaan obboleeyyan keenya bakka cufarra akka jirtu si godhu naggaadee amanamaan sihi saalihni sihi ilmii ka qara'u sihi ilmii ka nama barsiisu sihi da'awaa ka namaa godhu sihi bakka gaarii ja'amte cufaatu allahan jalla jalaalu akka haa'ulaa'i al-athaari al-akhyaar karaa bareedarra alayhim min allaahi ridwaan isaan kaayetti nutillee akkasin nu kaaya warra sanirraa rabbi nu haa taasisu خاتمة نماتي توتو اتطلا تنا رسول لك صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن ماجة في سننه والترمذي في الجامع وصححه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله الله جل جلاله قبرجا توقف يو غاري إسانفد استعمله إسد ليس ساجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابان عليهم من الله رضوان قيل نجام كيف يستعمله أكملت إسد ليس ساجنان قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه isa qunnamsiisa hujii gaarii isa qunnamsiisa eeganaa hujii sanirratti isa qabaaje warra hujii gaarii irratti qabamtan rabbi sinaa godhu atumaa sujuudarra jiru achirratti si fudhata maaltu siifaf garuu irra hedduun namaa bakka tana mee xiqqoo waa takka hajan nama khaatimaan namaa tolte nama salaata irratti du'e qofa saa irra hedduun namaan agarre feesbuuk irrattis yeroo poostu godhu aboobar abalu isaa sujuuda godhu du'e isaa qur'aana qara'u du'e isaa salaata rukuu arra jiru amma faaga masgiduma anin beeko ta Itoophiyaa tanaatu kaameraa hin qabne malee masgidii biraa cufaatu kaameraa qabdi bar saa wallaa masa ijoolleen dirree dawaa as keessa hin jirtani saa wallaa masa masaakiina wali qaban saahii gabaabduun akkanaa maal naa goote saa jechuu baattu saan saa akka taayin hin beekaani bar kaameraatu jira nagarree oduma salaatu jiru kufatee ka du'e agarre gaanu cufaatu gaafa tokko biyya Maaleeshiyaa keessatti imaamtichi khutubaa oduu godhuun duune ni jirti mi kaameraan hunnooti amma asii ulaa fi deemu jirti bar akkasa tuni dogoggora mu'mina taatee duunaan ati warra jannataati bar anaa miti kajee rasuula jee bar salawaatullaahi wasalaamu alayhi jannata lubbuu mu'minaa malee takka hin seentuu jee anaa fi atirra wanni jiru maali يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أو كسيت ربنا عجزوا أكستانا جمد يقبلسوا جمد أتي إن شاء الله تعالى والرجنة أتوك جمد إسا بريد دوتك إسني فاهم سندوره قدك كمي أما صلوا على النبي نمتتي غاري تكاتو تره نم ربيتي صلاة شنن إسي نما يرود عن صلاة شنن برد بريتي نما سنة قويتي يوتكات سنة ركعة ديدم صلاة الضحى ركعة سد صلاة قويا جرو صلاة الليل يوتكات ركعة ربع صلاة نما غاريدا سكرات أتوتو اتلوف سكرات كيسا سنت يرو سكرات كيسا سنتو ilmaan isii baaraganiiti booyan abshir umma ni fayyitaa jaanin yaa ilmaan kiyya anin fayyuu arraan tana tamaayii kiyyaati annin du'aa jette
intaloon isii takka ni gaafatteen umma maallaqa tokkoon qarshii 300 agaree qarshiin 300 san tanamaati mooteetii jennaani ani namarraayis maallaqa hin qabu namninis maallaqa narraa hin qabu maallaqi kun kiyyaa jetteen yeroo kana jecha dhugaa san irra deddeebi'uu eegalte obboleeyyan kiyya booddee jechi maayii isii maal ta'e ni beeytanii ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah subhanallah walhamdulillah wa laa ilaaha illa allah wallahu akbar yeroo jettu lubbuun isii keessaa bate dalagaa gaarirratti yoo ati dawwamte wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru bakka ilmaan keetii fi horiin kee sin fayyadne yeroo sakaraata keessa seennu san hin agarre waqiila man raaq bakka itti jaamte san eenyuutuutu doktara isaaf yaama gaafa duraa yeroo isa dhukkubsate yeroo dhukkubeen haakima dhagagaa yoo dheebote bishaan dhugee dheebuu baa yoo beelawe nyaateetiti beela san bahamoo kam arraan tana oo eenyuutuutu si wallaana eenyuutu bishaan si fida qaamni guutuun obboleeyyan kiyya barodoote guyyaa san allahan jalla jalaalu nuquba qabaata warra guyyaa san allahan rahmata isaatiin isaanitti mallete san irraa rabbiin waa ta'isu wanni qophooyinuuf dalagaa gaarii isii tanaa fi obboleeyyan kiyya ilmi namaa waloloon gurbaan kaayeeti je'ee miti yeroo ilmi namaa garaa ayyoo isaa keessaa ba'u bar haala booyuu ni baha yeroo ilmi namaa hoo ka isa cinaa jiru abbaadha adeerrani akaakoon isaa cufni ni gammadan maaltu isinii dhalate mucattiin nuu dhalate gammachuu isaanii mucaan nuu dhalate ni gammadan inni ammoo ni booye guyyaa lubbuun teessi keessaa baatu ammoo warri kee booyuun waanuma jirtuga rasuulli nuu sallallahu alaihi wa alihi wasallam guyyaa mucaan isaanii ibraahim radiyallahu an guyyaa du'e booyee bar guyyaa isaan booyan san ati seeqaa gammachuudhaan akka dandeessu amman tanaan hujii gaarii hojjedhuu jee obboleeyyan kiyya awoo rabbiin ni danda'ati hujii gaarii rabbiin waa laaffisu wanni guddaan irra caaltuu isiiti khaatimaa namaati tola tana haafidh ibnu kathiir rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a inni arjaate dhugattuu arjummaa isaa san oofee jiraa je gabrichi tokko yoo waan takkarra jiraate waan sanirratti allahan jalla jalaalu akka isa ajjeesu arjummaa isaa mul'isee jira yoo waan sanirra du'ees guyyaa qiyaamaa akkasumatti kaa obboleeyyan kiyya ati hajjii dhayxee rabbiin ziyaaraa baranaa hajjii mana isaa bareedaa nu haa galmeessu ati mana saniin xawaafaa labbeeka allaahumma labbeeka ati jo yoo duute guyyaa qiyaamaadhaatis akkasuma jettee kaate shahiidee taatee karaa isaa keessa yoo duute dhiigni sirraa yaa'u dhiiga garuu miskii ka jiru kanaan gama allaha qabaati fiigaatiti allah bira dhaqe hunnooti yaa rabbii kiyya karaa kee keessatti hin bar shahiidee ta'e je'eetiti akkasitti fiigaa waanuma irratti jiraatteerra duuta waanuma irratti duutetti kaafamtaa ka je'e rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadiisa imaam muslim sayya isaa keessatti fide rahmatullahi alaihi rahmatan waasi'a من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما كل عبد يبعث على ما مات عليه شفتي قبرتشاتو وانما إني إرتي كافا ماجي أتي ذكري قدو يو دوتي ذكري سن أتما قدو كاتا قم ربي كيتي دمت واني نفابتي أبليان كيا كإسلاما هجي غغاري تنرتي sababooleetu jira akkamirratti ji'a ramadaanaa boodas haala gaggaarii ji'a ramadaanaa keessa qabaachuu turre akkamitti waan sanirra dawwamnaa tajettu san khutubaa gubbaatiifin nuuf dhiise anis kaniin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu yoo nin dhugaa qunname rabbiirraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatii fi sheexaanarraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraahis allahan intikama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ani ibidda jahannam keessatti wal iyaadu billaa na darburraahis allahan intikama anis kaniin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbiin waa guutu aajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu waa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi nu waa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu waa jiraachisu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi nu waa kanu ramadaana keenya warra isaanirraa qeebalame rabbi nu waa taasisu sommana nuti sommane warra isaanirraa qeebalame rabbi nu waa taasisu qaraatii nuti qaraane leeyli achi keessa dhaabbanne sadaqaa nuti kannanne gabaabdutti dalagaa gaarii nuti hojjenne cufaatu warra isaanirraa qeebalamte rabbi nu waa taasisu خاتمات يا ربي نواتولج جتما يكينيا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي نواقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.